محمد یا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ محمد یا مدرسہ محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ مصباح اللہ حقانی دد اخلاص لوجے دد اخلاص لوجے واپس روخان شولا فکری اشخاص لوجے فکری اشخاص لوجے واپس روخان شولا فکری اشخاص لوجے فکری اشخاص لوجے بیا پوٹے ہوں دائلام اپس پہ دو دائلام زیبا زیبا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ بیا منظم شولا نوی نسلو لپارا نوی نسلو لپارا پریتن کی دون مکڑائی پر مجلسو پلارا پر مجلسو پلارا پریتن کی دون مکڑائی پر مجلسو پلارا پر مجلسو پلارا اللہ عزت ورکڑائی شان و شوکت ورکڑائی حسیب اللہ مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ مقصد الحال پو فکر نوی فکرون راوڑو نوی فکرون راوڑو وقت کا وفا وکڑالا مثبت سوچون راوڑو مثبت سوچون راوڑو وقت کا وفا وکڑالا مثبت سوچون راوڑو مثبت سوچون راوڑو دا علمیت پسیرا دا تربیت پسیرا دا گلدستہ مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد
بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ دا شیخ الهند په فکر ټول طالبان روان دي ټول طالبان روان دي حقیر نظر پر مکړی په علمیت ودان دي په علمیت ودان دي جاهل فکرونه ورکشا منفی سوچونه ورکشا رشید الله مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ دیا محفوظ غواړم لخزانو سلینا لخزانو سلینا طالب صفان دا وڑا سپیرو سپیرو سلینا سپیرو سپیرو سلینا طالب صفان دا وڑا سپیرو سپیرو سلینا سپیرو سپیرو سلینا ما پوشیرو ستایالی پا غزالو ستایالی غزل ټاپا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ پتارا کئی روانا خیستا خیستا مدرسہ خیستا خیستا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ شولا آباد بیرتا محمد یا مدرسہ